Guys, kita makan es krim. Oh, aduh, mana nih? Sini papa yang bukain sini. Pak, ih, kita tunggu mama, tunggu mama. Ada yang kain. Ah, dede mah so tahu deh. Ini punya papa. Sini mama. Es krim cornetto. Dede ada Iya, mah. iya diam dulu sini. Ya, Dede ada. dede aja. Mama suapin, ya. Dengar nggak? Pilih mama suapin atau nggak boleh makan es krim? Suapin aja. Nah. Ma, tolong bukain ma, punya papa ma. Punya papa tolong ma, bukain ma. Ini punya dede. Tah disuapin mama. Punya dede Oreo. Apa nih dek? Es krim Ada Pak. Es krim Oreo ya? Dede ada yang ngapin. Mama aja yang suapin. Nih, es krim Oreo punya dede. Ya, papa cair. Oh, papa cair. Iya sih, udah di jalan. Nah, ini punya papa nih. Es krim cornetto rasa Diam. strawberry. Yummy. Nih. Oh, Ntar di sini sikat gigi lo ya. bisa makan es krim, harus sikat gigi. Yummy. Jaketnya nggak dibuka dulu. Kertasnya mah kurang sobek mah, semuanya aja mah. Di sore mama apa? Coklat. Sekarang es krim. Harus gosok gigi ya, Dek. Dadah dulu, Dek. Dede mau. Dede mau mama es krim dulu. Dadah teman-teman. Tunggu nak. Dadah.